Arambai News Guwahati da mitilongi pau tabiribasingbu ihan hanbumuktada chingangbam Susitrani khurumjari. Amadi namakki mafamda anuba chahi Inglisingani kulhumdoina lakpada yaifa paujel pijari. Hauzik ngasigi samlapa mariba pausing lobirase. Haukiba December kuntra mathoida Inglisingani kuni thoigi aroibo ina famkiba Assam cabinet ki mifamna state asigi district mari tongan ba district singda merge tausinkre. Masi delimitation process houdringagi mangoinana paikhatkibane maramasina Bishwanathna Sonirpur district ta Tamulpurna Baksa district aduga Hozaina Nagaon amadi Bazalina Borpeta district ta merge tawragane hariba district mari asi nauna tholakhiba district ngaktane hana makoina leiramba district sing aduda amukhanna punsingadoribane maramasina hauzik state asida hana district kuntra manga leiramba adu kuntra mathoida hanthakre Guwahati da pangthokiba paugi mipam amada CM Himanta Biswa Sarmana delimitation process ase rajnitiga mari amata leinade data da yumpham oiraga pangthokadabane masina tungi asmis miyamgi hak ngaktuna amadi yoktuna thambada mateng oigani haike Haukiba December kuntrama thoida Lakhipur Naya Gram Cluster Nastinduna Community Festival Inglisingani Kunithoi Punyavati MU School Tolen Khunda pangthokre Thoromasida Nirul Huda Chaudhuri Assistant General Secretary Kasar ME Teachers Association Aditi Nunisha DMC SSA Kasar gi Program Officer Ani Rana Ranjan Nath Amadi Dr. Bidu Dev Chaudhuri Taurangbam Robindra Headmaster Punyavati ME School Convener W Molindra CRCC Lakhipur Nayagram Cluster na chingbasu saruk yaki Thoromasida School kayadagi Mahiroi Amadi Ahal Laman Singh Yauna Punam Yoi Lising Amarom na saruk yaki bagaloinana tongan ba Purup Singhi Mahiroi Singnasu Magi Oiba Nath ki Jagoi Isai Singh Utuna Thoram Mapung Pahan ki Haukiba December Kunipan Kunmapan amadi Kuntrada Nazira Natya Mandir Sibsagar Assam da pangthokiba Mangasuba Goodwill National Taekwondo Championship ta Lakhipur District Taekwondo Association gi Sanaroi Singna Gold Taret Silver Manga amadi Bronze Mapan Punna Medal Kunmathoi Phanglakre Bronze Phanglakiba Singi Manungda Abdul Manan Ai Suraj Ayat Muhammad Anjul Islam Rohan Akhtar Saleha Muhammad Vishal Rajbangsi Misna Leima S Chinglembi Chanu aduga silver dana O Daman Yasmin Yaipava NG Taurem Silina H Sumit aduga gold dana D H Chinglensana Taurem Silpina D Loyangamba Helena Leima Ki H Henthoibi S Rosni Chanu amadi NG Lanchenbni Haina Lakhipur District Taekwondo Association gi General Secretary Taurangbam Nagendra Thadoropa Chirul Amana Phongdorakle Taramari Suba National Senior Futsal Championship Tongan ba State Tarani Pandagi Saruk Yaraduna Guwahati gi Arizona Sports Arena da Hokiba December Kunmapan amadi Kuntrada Pangthokre Championship asida Nupimachagi team dana Assam gi Nupimacha team na Champion Trophy aduga Madhya Pradesh team na Runners Up Trophy Lauki Nupamachagi team dana Meghalaya team na Champion Trophy aduga Delhi team na Runners Up Trophy Lauki Tournament asida saruk yakiba Sanaroi Singhi tracksuit jersey boots na chingba MDC gi chairperson Rinana mating panglakhi aduga Marwari Hospital Guwahati gi marketing head Sanjeev Haurongbam gi mating dagi medical goods na chingbasu mating phangki loishinbagi thoramda RS Gyani Sanjay Kishan VD Burma Colonel Lalit Bora amadi Major Pulsabam Manidhon na chingbasu maroiba mithung singhoina saruk yaki Welcome address and the vote of thanks na ngangom brasakisor na piduna loishinki. January ama nongmaizing numita All Assembly Road laiba Manipur Hindi Parisat Imphal gi hall da the Cultural Forum Manipur na sinduna Manipur gi saknar bi aibi Kumari Takilambam Thoibi Devi gi chama supna ahum suba mapok kumon thoram pangthokre thoram asida Professor Thoidingzam Tombi former President Manipuri Sahitya Parisat Imphal amadi Professor Huirem Bihari President the Cultural Forum Manipur na mathang sitna thoiba lengbirakpa amadi thoram mapu oiki Professor Toizam Tampha Head Manipuri Department Manipuri University na Ayibi Kumari Takhilambam Thoibi Devi gi maramda sugaina wangangki
ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯑꯥꯅꯟ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯋꯥꯏꯀꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯦꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥहित्य प्रेमी समिति सिंधुना श्री बीरेन कचबा कवि कीर्तन मणिपुरी साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट लोंगजम जयचंद्रन चीफ गेस्ट समिति की प्रेसिडेंट नारोइबम इंद्रमणि प्रेसिडेंट प्रोफेसर हुइरेम बिहारीना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइदुना जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी इम्फाल की ऑडिटोरियम कवि कुन सरुक यादुना हौकिबा डिसेंबर 38 पांगथोखरे अनीसुबा सरुकता मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की चेयरमैन के.एच. इबोमचा एमएलए लमलाई एसीना चीफ गेस्ट समिति की प्रेसिडेंट नारोइबम इंद्रमणि प्रेसिडेंट ओइदुना पद्मश्री सौगाइजम थानिल कचबा मणिपुरी संकीर्तन की हौरकफम मसक हाइना मिंग थोनबा लाइरिक अमसु फोंखी तोंगान तोंगानबा अइबसिंगदा मना येंथोकपगी थोरम अमसु पांगथोखी मना फंख्रबा अइबसिंग अदुदी माइबम नवकिशोर आरामबम ओंबी मेमचौबी रॉबिन्सन मोयोन नेप्रम माया अमदी कुमारी चनुनी मनासिंग असिदा साइटेशन अमदी सेल न चिंबसु याउरी सकनारबा अइबा चोंगथाम इबुंगोबी डॉक्टर सी.एच. चंद्रकला सोरोखाइबम देवेंद्र तोंजम सरोजिनी डॉक्टर राजकुमार गुणचंद्र अमदी रणबीर सरुंगबना चिंबसु थरोमसिदा सरुक याखी थरोमसी समिति की वाइस प्रेसिडेंट याइमा एच तराम ओकपगी वारोल अमदी थोरंगी वाहनथोक पीखी अदुगा थागत वाहिना समिति की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हुइरेम तेम्बना पीखी कादा जिरीबाम की प्रेसिडेंट वाई सुमति जेडीओ नोंमाइथेम आनंद मेइते अमदी जिरीबाम पुलिस की खोंबू सिंगना निसागी मायोक्ता मणिपुर की मपानदगी पुशलकपा फॉरेन लिकर बॉटल कया फगतलगा मयाम ममांगदा हाइदोक्तुना मांगहनख्रे नाकल अमरोमदा पुलिस की चेक्सिन थौरांगा लोइनना अचुत अवोकसिंग कुपना सेनादुना खतना चैनबा थोक्तनबा थेंगलबा मतम फावबा कादा अमदी जेडीओ नसु कुपना सेनाखी अरोइबदा तेंतकपा मरोइबा पाव खरा ngarang January ama Assam ki CM Himanta Biswa Sarma na Guwahati da CNG bus chama lamtha ki baga loinana sarasi ki ihan hanba CNG fuel station amasu ISBT Guwahati da hangdokre Guwahati ki lokra da laiba Pizza Hut GMC na piba terms and regulations sing ngak tabagi damak sil tausinkre CRPF ki chief oriba Sujoy Lal Thausen SL 1000 ना BSF की DG की एडिशनल चार्ज पूरगने SL 1000 असम की हाफलोंग दगिने मसागी चही यांखई निपान सूरबा SL 1000 इंग्लिशिंग चमापन मरफु निपान बेट्स मध्य प्रदेश कालर की IPS ऑफिसर ने मणिपुर की हान की मिनिस्टर थोकचोम राधेश्यामबू एडवाइजर टू CM ओइना मणिपुर की CM N बिरेन हापख्रे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिंधुना मणिपुर इनर लाइन परमिट चनखिबा नुमित की चही अहुम सुरकपबु ILP ऑफिस जिरीबाम ममांगदा मैरा चुकतुना मदी मिचम यामदा अथुम अहाव येंथोक्तुना ngarang ningsingkhre जिरीबाम की चिंगदोंग लेकाइदा लेबा DC कॉम्प्लेक्स मनाकदा डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसर्च सेंटर अमा साननबगीदमक मणिपुर की माहुत RDNPR मिनिस्टर वाई खेमचाना उरेप उयुंग तमख्रे म्यांमारदगी इलीगल ड्रग कया लोन पुसिलकलिबा अमदी तोंगान तोंगानबा कॉन्ट्राबेंड गुड्स कया स्मगलिंग तौरिबा सिगी मायोक्ता मतिक चाबे एक्शन लौखटपिनबा अमदी चेक्सन थौरांग पाइखटपिनबा मिजोराम की CM जोराम थंगाना UN अमदी इंडिया लेंगा की मीटिंग चिंगसिलदुना मतेंग पांगबिनबा हाइजरखरे अरुणाचल प्रदेश की CM पेमा खांडुना बोध गयादा चतुना तिबेटन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा गा ngarang उनखरे माकी थौजाल लौजखी त्रिपुरा की सीनियर पॉलिटिशियन अमदी हौजिक रेवेन्यू मिनिस्टर ओरिबा इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT की सुप्रीमोसु ओरिबा NC देव वर्मा ब्रेन स्ट्रोक तौबदगी हॉस्पिटल दा लाइकनदुना लेरखिबदु लेखिद्रे मसागी चही मरफु सुख्रे नुमित हुमनी चुपना स्टेट ना अवाबा फोंदोकनी हाइना त्रिपुरा की CM ना लाउथोख्रे इंग्लिश इंगनी कुलहुमदोई की त्रिपुरा असेंबली मिखलदा मुस्लिम सिंगना BJP दा भोट थादगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ओरिबी प्रतिमा भौमिकना ngarang पाउमिसिंगदा फोंदोरखे कमर्शियल LPG सिलिंडर की ममल पर सिलिंडर दा लुपा कुनमंगा हेंगतख्रे अदुगा डोमेस्टिक LPG सिलिंडर की ममल ददी अहोंगबा अमत्ता लेइत्रे
India gi maming lerba cricketer Rishabh Pant pu tamthiraba accident thokphamdagi kanduna hospital tamna purakpada muroiba thodang logibagi damak bus driver Susil Manbu Uttarakhand lengakna lakliba Republic Day numita ikai khumnaba utkadori. Gujarat bus driver amana bus thoringai khanghaudana heart attack torokpadagi gyan mangkiduna SUV amada takhaibadagi miyoi mapan sire aduga kunipan hena asogapan nangkhre. Bus driver adusu hospital da laikhidre. Haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anouba positive case chaniga humpu manga phangkhi. Manipur asu matam kuina COVID case phangludrabagi matung ngarangdi COVID case ama phangkhi. India lenga ki order matungina ngarang January amadagi balimgi lebak manga dagi pairakpa passenger sing RT-PCR test tauba mandatory tangai fadaba oikre. Lebak sing adudi China, Hong Kong, Japan, South Korea, Singapore amadi Thailand ni. Maharashtra ki Nasik ta leiba Jindal Group ki polythene safam manufacturing unit amada khanghodana mai chalakpadagi nupi worker ani laikhidre taramapan hena asokapan nangkhre. Rajasthan ki Sikar da ingbagi chang minimum temperature da degree Celsius ama dasmik sino yongna kumthakre. Hanagi pop Benedict Laikidre Masagi Chahi Marfutara Manga Sukre. Nepal the Nona Saba Pokhara Regional International Airport Ngarangdagi airplane sing Paithok Paisin Toba Hokre. Ugandagi shopping mall amada ngarang nomaizing numit New Year Thoramga Mari Lenana Mioi Kaya Pullabadagi Netkainaduna Mioi Mapan Laikidabagaloinana Kayamana Asoga Panankre. Portugal football team ki captain Cristiano Ronaldo Saudi Arabian club AI Nasargi damak inglisingani kunmanga fauba sanaragani kuyek thanakre. Malemgi ahanba US tagi nupi TV news anchor Barbara Walters laikidre mahak masagi chahi marfutara humdoi sukre. Inglisingamaga chamapan humudra tarukta mahakna ihan hana female network news anchor amoina tholakpada achoba headlines ama oike. Chinese passenger ama Dhaka gi airport ta Omicron gi anova subvariant BF.7 positive oiba thengnakre. Afghanistan gi military airport amagi mapanda pokhaibadagi miyoi kya sogapan nangkre kanana kari maram gi damak pokhai hankribano haiba hojik phawba chapchaba khangba ngamdre. Amadi Pakistan da Tehrik-i-Taliban Pakistana makogi minister sing yawba lengak ama lauthokre. Ngasi gi oinadi Arambai News Guwahati da Maitilon gi pau sandokjaba matang installation jabaga loinana tabiriba singbu amukhasu hanna khurumjari.